Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Ewropa trid tissielet biex tiddefendi postha f'dinja ostili u tidabba bir-responsabilità għas-sigurtà. Battle lines for a new world order based on power are being drawn right now. So yes, Europe must fight for its place in the world, in which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe. Fid-diskors annwali State of the Union fil-Parlament Ewropew hija qalet li l-Kummissjoni ser tippreżenta pjan strateġiku għal proġetti tad-difiża b'miri ċari. Waqt plenarja pakkjata fil-Parlament Ewropew ta' Strasburgu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li dan huwa l-mument li l-Ewropa trid tmexxi b'indipendenza biex tiddefendi l-valuri tal-libertà u l-ugwaljanza. Tkellmet fit-tul dwar l-invażjoni Russa u kundannat id-dħul ta' drones Russi fi spazju Pollak matul il-lejl li għadda. Qalet li b'mod gradwali l-Unjoni Ewropea ser telimina d-dipendenza tagħha fuq iż-żejt u l-gass mir-Russja. Saħqet li l-Unjoni Ewropea ser tħarrax sanzjonijiet fil-konfront ta' Russi b'koordinazzjoni mal-White House. Putin's message is clear, and our response must be clear too. Xeni li spikkaw fil-Parlament Ewropew kienu d-dera ta' qatt imdaqqas ta' membri parlamentari Ewropej li bsin l-aħmar b'ġest ta' turija ta' simbolizmu favur il-Palestinjani. Anki l-konflitt fil-Vant Nofsani nagħta attenzjoni u von der Leyen esprimit ħassib dwar katastrofi umanitarja f'Gaza ikkaġunata minn interventi militari Iżraeljani u l-kontrolli fuq il-provvisti essenzjali bħal ikel u xorb u mediċini. Man-made famine can never be a weapon of war. F'dan l-isfond von der Leyen ħabbret li ser tissospendi parzjalment il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael b'azzjoni li ser tolqot lill-kummerċ. F'dan il-ħin, momenti ta' kommozzjoni fil-plenarja. I am aware it will be difficult to find majorities. And I know that any action will be too much for one and too little for others. But we must all take our own responsibility. Parliament, Council, Commission. Dwar il-ftehim mal-Istati Uniti qalet li hija konvinta li kisbet l-aqwa arranġamenti kummerċjali biex tħares l-impjiegi. And we ensure that Europe got the best possible deal out there. We have put our companies at a relative advantage because some of our direct competitors face much higher tariffs from the US. Von der Leyen ħabbret l-ewwel summit Ewropej dwar pjan għal housing affordabbli fl-Ewropa, f'dik li referita liha bħala kriżi soċjali. Tefni Kassar mill-Parlament Ewropew ta' Strasburgu għal Television Malta.